Assalamualaikum warahmatullahi. Hava janana YouTube kanalının görüşleri bugün suçum var. Hava şarjı aktarımlar ben kaptırım. Ballar qanday ballar? Maçta az keldi bugün. Maçta az keldi tuğanlar. Bütün maçta yereydi. Onlarda Passat götürüyor ekan. 150 ming geldi. Bana kızık bu da tuğanlar. Kevler ister varın tartma taslar. Kevler her qanday oyda böyle taslar. Bana eksperiment qatarı jaqtırыңдар şu. Men tartayotgan videoni qancha odam ayağına çen ko'radi. Hani ular ketmesin deb qat bitib atamda. Bарын tart дегендердин санын көрөйлү. Барын аягына чейин канча адам көрөт. Аны да көрөйлү. Мага ошо кызык болуп атат. Ошо сиздердин оюңуздарга жараша сиздерге ылайыктап тарткан аракетим бар. Жерде да аябай жакшы состояние. О, кимдики Passat я? Шеку. Бир койчу. Канча Passat? 270. Номерди айтып коесуңбу? 558 72 38 23 Mono 2 injektor deydi. Toyota mexanika. Toyota Corolla okşaydı. 2002. Bağasını жазбаптыр. Audi S4. Bu kimdiki ya? Valla biraz koysun oldu. Burası çıtırı kança? 300 bin son. Dokument taza deydi. Injektör elektron neydi? Ekonomishli. Aa, ayağı жақшқан. Salonda tarp. Sırayla gidiyor. Kança? Akort kança akort? Ya. Akort kança? Ya. 600. 600. Номер сайт koyuz. 704 66 80 84. Abim? 8 gaz benzin. Gaz benzini. Vложение жоқ башы. Жылы? 2002. 2002. Vложение жоқ дейді. Аябай жақсы. Gaz benzin. Көпчүлүк жаштар жактырган машина. Ой, қойсылы ойге. Эмне? Musso. Musso ekan, 3 turbina dizel. Basıçı? 8800. Pikap turbo ya? Al. Sonlu ekan. Al. Fermerler alı olsa Toğtaşka ya. Salon görünç. Mına tuğanlar Eva polikleri menen. Жылы кайсылы? 2006. Бияна мал жүктөп коесуздар, көм жүктөп коесуздар. 4 выды да? Ава, кошосуң передок. Передок ажырайт экен да. Состояние аябай жакшы экен. Эмне вложение керек? Вложение кереги деле жок. Аркы 10 крыло менен подкрыльник деле жерели болду. Сон машина экен тугандар. Бөлөк вложение. Басы деле арзан экен. Сонун экен. İki injektör Mercedes 89 abmen бар deydi. 200 bin son. Yerde российский номерде aşırılığı var. Allah fakirler bir maşına. Kaç eken bağısı? Bağısı? Aleyküm. Ya. 500 bin uzak. 500 bin. Çok çıkan emez. Çok çıkan emez. Родной краска. Родной краска. Çirik çok mu? Çirik çok. İdeal состояние. Telefonu aytmayız. 0704 70 24 17. Kaça boluşu? 480 olsa. 480. Adam oluyor yok. Yok.
480'ge родной краска çizik yok deyip. 4 ВДО? Ya. Я. 4 ВДО? Екі. 2 ВДО. Dizel 400 milyon. Civic qancha Civic? 450 o'lik savob. Mexanika. Mexanika Levi 2003. 2003. Nomerini aytib qo'y. 705 71 06 33. 71 06 33. Burada öyle patlayla mı? Bu Mazda'ga barken tuğanlar ayağı yaxshi Mazda. Şularda ayağı canlı ekan. Başına var. Başına ekan. Nasıl yer oldu? 150 ming so'm. Akçazı astar şunday, şu Mazda, şu kuzov kalsanızlar daha acı. Kronos'tur da yaxshi mashina var negizde. Golf 3 no? 4 Sondaki состояние. 8 mono. 250 ming so'm. Kraska родной mı, krashный mı? Krashный, но yaxshi krassettir. Emne вложение gerek? Вложение жоқ. Yaxshi ekan. Там диск. Salon. Çıkıygan mashina ekan. Toyota Ipson var. Gazı 370 bize 41. Veren kravat. Bu da canı bekle maçta var ya. Ford. Seviminin 370 milyon. Telefon yazmamsın belki. Telefon ayıp olsun. 220 63 45 59. Krap motor mu? 2.5 turbina. 2.5 turbina. Bir seviminin ne? Bolşu kança? Bir sevmeyen 350 bolşum. Bir sevimini alayım desek. 330. 390. Son bir sevken. Niva kartları çalıyor, Niva varken. Şimdi öyle dalalım, toplayıcı dengülükleri 15. Trak motor 310. Bunu pek görüyorum. Kaç kanıtlı? Ne bilek sattırıyor. Düşün, sattır taşıdık. Bir ota kança euro? Ya. El yok bu. El hazır internette da. El koçaga çıkmaydı. Bu iman tarttırayım desem. Kağızda yok, iyisi de yok. İki kup motor коробка привозной 150 ming. Bağlar arzandap tur tuğanlar. Kasaplar. Son 200'den öyde çıkıp ettiler 150 ming dep. Yani evi düşüp kalıp tur. Özünüzlerdeler. Baykalsanızlar gerek komentariy yazasızlar. Nerede? Opel. Assalamu alaikum. Ya tuğanlar var oturalım mı başına?
Assalomualaikum. Kimki ekan bu? Sizniki. Bu Opel'im ne? Amiga öyle? Agila. Agila. 1-2. 1-2. Qanchada o'tdi? 240. 240. Qancha ketgan shu? Расход. 6 жетті ғой. 6 mexanika. Mexanik. Yılı 2004. telefon aytib qo'ying. 500. 500 83. 85. 85 83. 83. Qancha bo'lishi? Kele süleşiyoruz. Aka, sotildi sprinter. Kelmayapti bas. Subaru B4 turbina ko'rishib. Twin turbo. Variant bor deydi. Bas kelishim asosdan yaxshi. Onda kod. Qaysi? Hadi. Absolut var ekan, absolut. Aytsa kimniki? 8 olur. Bolor 8 deydi. Ayo, yaxshi ekan. Родной краска. Telefon saytib qo'yasizmi? Telefon. Черный салон. Mashina chinida ele zing ekan to'g'onlar. Telefon aytib qo'yasiz. 500. Bo'l 500 30. 30 49. 49 yılı qaysi? 2. 2003. Mashina kuchli ekan. Ya, Bamperinde çiğitleri var. Algan yok. motor коробка yaxshi? Garanti stop. Garantiya deydi. No Passat kimki? Esi yo'q ekan. Asol qancha bor? Mana savol qanday? Yaxshi emas. Sotasizmi? Yo'q, satmaydi. Aynan chekkan. Nerede? Qaysi? Corolla. Tatib qo'yding buni? 1.6 Tatib qo'yding. 2002 Jana tatib qo'yding buni. depomet. No, stechka. Ayo, yaxshi ekan sostaviyasi. No, 51-20-44. 2004 3.2 avtomat. 850 ming. Mashina kuchli ekan to'g'onlar. Bitta заводская maydon o'xshaydi. Assalomu alaykum. Alaykum. Mashina kuchli ekan aka. Qancha yildan beri haydaysiz? Договоримся. Не, сколько лет у вас уже? А? Один хозяин или как? Короче, это сына, а теперь на жену перевели. По Киргизии второй хозяин, да? Тут краска родная, да? Да, родная, все. Сколько лет ездите вы? Так, год. Год, да? Сколько вы окончательно? За 800 отдам. За 800. Есть вариант? Не, Только наличие, да? иначе. Ну, жақсы туғандар. Айдай тұрған машина. Nerede? Hadi sen takdir koşuda otur. Tamam, hadi sen takdir. Hadi sen takdir koyalım. Yok ekan 2-3 motor коробка жақсы деп бағасы 480 мing. Бағасы арзандап тұрғандар бар. Оны көрініп атау. Май тыңына Одиссейде көрініп екен. Видеоны тыңдайын. Onlar videoға қосылыңыздар. Yaxshi o'yinlar жасап